Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Nanang jaket, timatay, jakpeket, timatay. Kahit kumadak pala iti tenayo nang tagay kinitatang. Anak, saan kang sangin na kasta? Sud ka po ng harot nga. In-hospital na ka. Dabdali ka sakit, maimbagan ka. Maagasan ti sakit mo, anak. Siya din nung harot ni tatang. Napan ng remedyo ti kwarta, anak. Kahit mamakay remedyo ti kwarta, sigurado mat nga. Maagasan ka. So, saan ka matay, anak? Saan ka matay? Si kakakaiso ng anak mi, kinitatang mo, ipalus mo kit din nga matay. Isa mong pagdanakam. Agkararagta kinapo Diyos. Tama ka remedyo ni tatang mo, iti kwarta, nga igatang iti na ngingina nga agas, tap numimbagan ka. Wen? Unang, kahit di matay, kahit kupel nagbiyak, nga makadanakay ka ni tatang, kino, mabaling katadanto pa ading ko. Tapno saan lang ang sisyak ni anak yung kinitatang. Isaw nga maagasan na kuma. Di bagyamanan mi manum na imikat nakautang ni tatang. Itiya, pinagpagas ko. Aging ka nga irimuana ko niti ospital kalpasan ti talong aldaw manum. Kaya nakasubliak matlayang ti eskwela, ta graduanak idi, mano. May isa nga trabahador ni tatang, iti pabrika, idin to tamang manglulayang ni nanang manong nemi, iti labada, aglablaba, labandera, ni nanang. Agkas kasara kami ti may isa nga basit nga balay, mangmangit kuno kwa manong nemi, da tatang kininanang ibagbagada, pagbayad ti kuryente, pagbayad ti danom, pagbayad ti kasera. Ket saan nga, dandani saan nga umanay, manong nemi, ti sweldo ni tatang iti pabrika. Sakit nakautang ka po kanyak. Iti eskwela manong nemi ni Angelo, ti may sakadi iti nasingid kanyak ak eskwela. Bagda, tanaimbagang kan. Kung nakalano saan akong maimbagan, Angelo, mabalin aya. Sino pa iti girlfriend ko? No, saan ka kumanga na imbagaan? Alam, hindi ito, grade 1 ta pa lang, girlfriend yung tibagbagam. Sikando tagpaling asawa. Nagkasawa tanto. Kabuta, halos agpadpada tinaganda. Naganta, angel ken ka, anghelo kanya. Baglaki din tada ni anghelo, manon na imingaw ang liwa kanyak no kwa. Kalpasan di ka pa nagsakit ko, nakautang ni tatang manon na imi idinak kala kwarta. Tiamok idi katawanin ti sumarunupay nga dakas mapasamak kada kami. Ngem dimtengag dito balay, kalpasan nga nagapog ti eskwela, idagsangsangit ni nanang. Nanang apay, apay kagsangsangit kayo? Anak, awanin ni tatang mo. Ana? Ano't napasamak ka ni tatang? Awanin ni tatang mo. Nauram ti pabrika nga pagtrabahoan na. Kat isulahin ti saan nga nakalasan. Ano? Kasano nga rotin nanang. Umatan ni natang. Umatan. Mangmangig ko manong nemi ti gusto nga istorya. Maur-oram ti pabrika ket nakarwar kano idin ni tatang. Naisalakan na idin ti biyag na ngem adodo kita agpapaarayat nga katrabahuan na. Napan imarayat manong nemi inlisi na dagiti maur-uram nga pagnaan dagiti katrabahuan na. Kadidi ti makalasaten nakarwaran dagiti kakadwa na idi sumeten ti rumwar natupakan nga tan-a sud gapuna. Nga sigon iti istorya manong nemi, idi ta masibsabanan ti apoy, nakidadan ni tatang nga nauram, ket addarang pandag ken kuana. Nagasaksakit manong nemi,
Gamot ay sulayang ti saan nga nakalasan. Kung kunada manong name, ay na, kitan nyo kadlayangan niya. Ay, ti Banwar. Banwar ko na tayo ta. Inpusta na ti biyag na. May salakan na lang ti biyag ti pada ng nga tao. Kitan nyo kadlayang di kiti pasama. Nga day tama ti mamangig kung idungdung aw manong name ni nanang idinakabansayagan piman ti amak. Kasano kami pa itang agina, itatawang kaan, Samuel. Hapi nga min nga, naisalakan ka lang arudan, tanda ka ni ti Roar, hapi nga simrek ka pailay, hapi na pamupailay, isalakan, di ka kaduam. Ita saa, si kamat na tisaan nga naisalakan. Wen manong name Banwar kunada ti amak. Ket kunada mat kanyak anak ti Banwar. Anya ti Banwar. Inosente idi ti panunot ko manong name ti ubingak pay. Anya ti Banwar. Ti Banwar ket digitay mangipusta ti biagda. Ano sirserbina nga rod. Nagbaling nga Banwar ket impusta na ti biagna. Kaway na. Sikat ay anak ti Banwar. Panat may tulong na. Uri may marampay may sa Banwar ti amak. Aw matisunan. Kasano kami pa yung hagbiyag kininanang. Kasano pa yung may kanak tinaranya ka masakbayan. Nangala ti pwesto ni nanang iti tiyandan nga paglakuan tinateng. Tada nagpuunan naman ng naming and tulong taking kukay di pabrika. Dagiti katrabahuan de di tatang kinsuda mo tinagkontribusyon na nagkasus iti panakaiman sayag ken panakaitabon de di tatang. Ngem ti utang de di tatang manong nami kadi di panakaisalakan ko iti nagsakitak saan pa'y narugyan nga nabayadan. Ket dayta ita ti problema ni nanang. Tanauyong natangsit dakas dati nakautangan iti ni tatang. Ay, ti pagbayad mo. Awampay, Mang Isidro. Nangawampay, kasano nga roten? Manon nga bulan, sibot inutang didi asawam. Oy, sikang obeng. Ay, tata, apay. Sikat ka puno no apangimutang iti ni tatag mo. Tanda ka ti ospital. Ita, saan ta kabayadan? Ang, kasan mo ngamin nga makabayad tayo? Oy, dati tinaglagiban nyo No saan kayo nga makabayad iti 20,000 pesos sakbay nga gibos agtapos dati nga bulan? Adada ka sa mapasamak ka na kayo. Anyang arti mabalim ni Mang Isidro ket talaga nga awan. Magiremedyo ka! Kaya't mo nga ron kadada ka sa mapasamak ti anak mo? Oh, ano di basol ko? Ano yung taramidan nyo kanyak no saan nga makabayad dinanang ko? Kaya't itudumteng manong nemi da ita nga dandanin nagtapos ti bulan. Imayen tata Isidro. Ay, dinanang mo. Hala, tata, imposible nga awan. Awan iso ni tiyandaan. Ano ti balayo? Ano taon nagtibalay tata? Simrek ni tata Isidro manong nemikit sinurot ko. Ayan na, ayan na, ayan na! Awan nga talaga, Mang Isidro. Oh! Nukas takit adadakas nga ramidak iti anak mo! Apag sa una manong nemi ti maraya kun nga rimuar na panak iti karuba na panak ti highway. Nada, lumabas nga lalaki. Tata, sir, turukan na kami ni tanang nanang ko. Nada, ramidan nga dakas nga tao di balay. Nadudig iti saan nga mangikas ka sumano. Pulis, ti ayabang, pulis. Naging ka manong nemi nga lumabas kuma, tiba isa nga nataknang nga lalaki. Sir, kasyan na kami kuma. Adadakas ka tao dyan balay. Adadakas ka panggip na ka na kami. Nagtungpal manong nemikit simurot na ginipada ng nga lalaki. Makan, tulungan ta ka. Makan. Hoy, abikas na't panagsasom keng kuana. Babae deta, rumbeng nga respetaran. Ano kumat bibiyang mo? Awang bibiyang ko. Kas magitan, adado kami.
may masakala. Men, kung amin, nakautang da. Inistorya manong name itinatak ng lalaki ni nanang noanyat na pasamak na nagsakita kat nakautang di tatang iti 20,000 pesos kada ito nga lalaki dakas nga lakay. Kat ni tatang manong name kat na uram na tayo isulat na katay kada iti panangisalakan na kada iti pada ng obreros iti may nga pabrika. No kasta? Sikat asawa? Tinagbalin nga manuar? Uwan, sir. Kaya rumpay nga magunggunaan kayo. Rumpay nga mapadayawan tikas ka na kayo. Bayan, tatulungan kayo. Pabagayam tingkay ng igan kat sumagmanulayang nga paset. Halos sa nalpasen maawatan ng tipagtarayan ti istorya. Ti pagkasalitaan, lagip tinapalabas ni Angel iti probinsya ti Pangasinan nga dito ti may kaduwang nga pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti July. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya ni programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag nga mangmangigan alas 12:30 aginggan alas 2 iti Malayang Lunas aginggan iti Sabado. Ket ti pakabuklan dato nga pakasalitaan ni Angel ingkay tumanggigan. Sa bagay i-share kun to iti page ni Paring Ray ditoy. Ket no sika ket madama ka agbibuya iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-share, paki-like dato nga video ken nag-follow kayo ti page ni Paring Ray no hanggang pa nakamag-follow. No ti YouTube channel ni Paring Ray ti pakabuyan nyo kada dato nga video. I-like yo, i-share yo, sa kay ag-subscribe no saan kay pa nga nakapag-subscribe. Ni manong yung anemi na ito, yung Nemi Ruiz. Kahit kung ipalagip ka na kayo, no, wag nindin kayo tilagip na palamas, kaya ito yung nagrakila premyo, kada iti mangabak. Success story ti may basbasa, nabipindas ng makasalitaan. Kahit malaksid iti weekly and monthly prices, nagdrakil taguro uray ka na kayo, no mangabak kayo iti grand prizes, grand winner, tumawat iti 50,000 pesos. Imagine. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award ngumawat iti 5,000 pesos. Awanin ti sa bulembay. Yeah? Yan ang pagarigan, ta sika ket adalay maligyan nga pakasalitaan. Idi ko agit maligrigat kayo, aging gabi maknang kayo. Idi ko agit nariribok ti biyag yo, aging ganang rimagsak. I-computer yun, di kita pakasalitaan nyo sa iyo isa iti email address to mo tibiyan nga nemiruiz@yahoo.com wala sa akin nemiruiz123@gmail.com. No saan nyo matakamailan, isurat, siyak ti mga interview ka na kayo, at may sakmat naman nurat. I-search nyo lang ti Nemesio Ruiz nga Facebook account ko, dito Facebook, sa kayag message di messenger. Sir, kahit ko tiyak pa-interview kayong ka para tilagip palabas na ko na i-accept kayo man. Kasi yan, communication tayo. No kaya tiyo, nasyak ti mga interview ka na kayo, kasi tiraramida na nagdado. Alawan nga na, papagayam. Thank you. Iti panagbuya yo. Hanuhan nyo pa na-share dito nga live. Pag-share, kapsat kang gagayap tatno, tapno, check dyan, tapno, aladudo kita agbuya. Sayon to i-share no malpasin ti live tayo. Okay? Happy birthday man kini RJ Lorenzo. Dita Bengkag. Kini happy birthday kini Presi Dagyo. Happy birthday Presi. Dita Hawaii, way pa Hawaii. Dagbuy-buy dito ni Arnold Sambusonido. Manso todo lata manong makadomingo lumutan ti matang. Arnel Samudunong, aldawon manong Arnel Samudunido. Ni Eva Luz Guzman Rabe. Yan. Luz, at nakapilang nakabakasyon. Yeah. Okay. RJ, happy birthday. Thank you, Uncle. Sige. Okay. Kahit na kita madamang buy-buy ako na, kila-like, pakikablaw tayo na, kabsat kong kagayam. Yan. Dela kita no sino di kita inlista ni paring Ray Fiesta. Kita listahan na.
Kitaan lang ha, mabiglaan ka sa kagayem. Lapis ken pentel pen, sandali lang po. Sa pulong talaga tayo nagnangal. Ito, ni Belia Pimentel, ni Norelin Perdido Tamalay, Novelin Ramos, Rosel Estabillo Sogi, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Leti Estrada, ni Eva J. Teremocha, ni Lorna Tapek, Petsay D. Miguel, kasama ni Dolor Herbacio, Lilibet Cariaga, Mark Lowy, Makadangdang, kasama ni Elsie Marcos, Lita Aguinaldo, ni JC Bambico. Bambico, ano Bambico, tama. Okay, aging gangarod ti subalin to pa yung video nga yung kayo tumabuya dito yung page, di parang na yung YouTube channel na. Thank you, padaanan nyo. Madamdaman, dear Manong Nemi.